l-element tagħna li mħadded biex qasmuhom fil-pompi tal-fuel, in-nies oġbithom ħafna u llum reġgħu tagħna u ħanerġgħu mmorru inqasmuhom. Naturalment il-messaġġ jibqa' dejjem li mħadda tista' tuża fil-karozza jekk kemm il-darba m'intix qed issuq. Jekk qed issuq u qed tuża, probabbilment qed tagħmel xi ħażina ħafna. U probabbilment se tweġġa'. Tlaqna. Nista' noqgħek sekonda? This is a pillow which you can use not while you're driving. Yes. For sure. But if you need to sleep in the van or, All right. get some rest during work. Tikolilu we say in Maltese, which means you get out of work when you don't need to or when you shouldn't. Okay. Anyway, this is for you. Thank you. Thank you very much. Thank you too. Have a nice day. Thank you. Same to you. Stantel fiek. Sekonda. Kemm inti gdijek, rendi act of kindness. Okay. Min għandi għalik. Tawinna l-element insomma ħana ta' xara bankaw. Thank you. Ġviri, mux għaxet niprofa naħbdik, saj. Għandek għabtit il-kelfek sekonda. Kemm inti gdejn. Rigal. Aħna ta' xara bank insomma, taf kif namlu. Donajtejkom. Xinu? Donajt. U didaqxen ta' padda. Bis nużajiex waqt għed il-sur. Ma tistax.